nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza n'amakuru agezweho. Mu Rwanda abantu 28 bamaze kwicwa n'ibiza kuva uyu mwaka watangira. Mu karere ka Rubavu umusore w'imyaka 20 yarashwe arapfa kubera ibikorwa by'amagendo. Kinshasa ntirahakana cyangwa ngo yemere ko ariyo yagabye igitero Goma cyahitanye umwe mu bakozi ba UNICEF. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yafunguye uruganda rwa mbere rutunganya zahabu. Muri Ethiopia abantu barenga 60 bishwe n'imyuzure n'inkangu. Ukraine yo yarashe uruganda rw'Uburusiya rukora ibikoresho bya gisirikare. FBI yaburiye ko Iran ishobora kurasa muri California. General wa Amerika yaburiye urengero. Espanye yo yakoye ambasaderi wayo muri Israeli nyuma y'ubwumvikane buke ku ntambara ya Amerika na Israeli bagabye kuri Iran. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Auto Korea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali kuko ishami ryacu rikorana n'ama-assurance yose kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kuba tunzi imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama za gufasha kubungabunga neza imodoka yawe yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel cyangwa muduhamagare kuri 0786 20 ikaze muri amakuru arambuye ya none tariki ya 12 z'ukwa gatatu kwa 2026. Abantu 28 bamaze kwicwa n'ibiza kuva uyu mwaka watangira. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere k'uyu mwaka kugeza ku ya 11 z'ukwa gatatu k'uyu mwaka ibiza birimo inkuba, inkangu n'imyuzure byishe abantu 28 hirya no hino mu gihugu. Minema igaragaza ko abantu 14 bishwe n'inkuba, inkongi yica abantu 5, imyuzure yica abantu 3, inkangu zica abantu 3, inzu zaguye zica 2 mu gihe ibiza biturutse ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro byishe umuntu umwe. Minema kandi ivuga ko kuva uyu mwaka watangira uretse abantu 28 biza byishe byanakomerekeje 75 byangiza inzu 297. Bibiza kandi byangije imyaka iri ku buso bwa hegitari 220 byica inka 25 n'andi matungo 9. Byasenye ibyumba by'amashuri 8, imihanda 14, imiyoboro y'amashanyarazi 22 n'ibiraro 22. Nibiza kandi byasenye urusengero rumwe ndetse n'isoko rimwe. Mu minsi ishize ikigo cy'u Rwanda kiteganya gihe cyatangaje ko muri uku kwezi kwa gatatu hateganyijwe imvura irenze isanzwe igwa muri icyo gihe kandi ko ishobora guteza ibiza. Major General Albert Murasira, minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, aherutse gusaba abanyarwanda kwirinda ingaruka z'ibiza bishobora guterwa n'imvura nyinshi maze iminsi igwa, yibutsa abatuye mu manegeka kwimuka. Abapolisi b'u Rwanda basimbuye bagenzi babo mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica. Polisi y'u Rwanda yakiriye abapolisi bavuye mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Centrafrica aho bari bamaze igihe kirenga umwaka. Itsinda rivuye mu butumwa bw'amahoro ryari riyobowe na SSP Thomas Kayonga rikaba ryasimbuwe n'irya bagenzi babo riyobowe na CSP Emmanuel Itayezu biteganyijwe ko nabo bazamarayo umwaka. Abapolisi bagize iri tsinda ubwo bagiraga i Kanombe bakiriwe na CP Yahya Kamununga waruhagarariye ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda. Yabahaye ikaze nyuma y'igihe bari bamaze batanga umusanzu mu kubungabunga amahoro muri Centrafrica abashimira imyitwarire myiza y'abaranze mu gihe bamaze muri ubwo butumwa. Umuyobozi w'itsinda rivuye mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica yavuze ko mu mwaka urenga bamaze muri iki gihugu bujuje inshingano bari bashinzwe ndetse bahakorera n'ibindi bikorwa bitandukanye bigamije kuzamura iterambere y'imibereho myiza y'abaturage. Mu makuru y'ubutabera, isomwa ry'urubanza rwa Oswald Rurangwa woherejwe mu Rwanda na Amerika ryasubitswe. Isomwa ry'urubanza rwa Oswald Rurangwa uregwa ibyaha bya jenoside ryari riteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatatu ryasubitswe rihabwa indi tariki. Ni urubanza rw'ubujurire rwaburanishirijwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo aho Oswald Rurangwa yajuririye igihano cyo gufunga imyaka 30 yari yahawe n'inkiko gacaca kubera ibyaha zamuhamije byo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ahavugwa mu bitero byahitanye abatutsi benshi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu bitero byahitanye abatutsi kuri Sainte Famille ndetse no kuri Saint Paul mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Inkiko gacaca zakatiye Oswald Rurangwa gufunga imyaka 30 mu 2008 ariko icyo gihe ntiyari ahari kuko yari yaratorokeye ubutabera muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariko aza gufatwa nyuma y'impapuro zo kumuta muri yombi zasohowe n'u Rwanda nuko tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2021 agezwa mu Rwanda kugira ngo abareho arangiriza igihano cye. Oswald Rurangwa yavutse mu 1962 avukira mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Azwiho kuba yarakoranaga bya hafi na Colonel Renzaho Tarisise wari umuyobozi w'umujyi wa Kigali mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi.
ubwo yagezwaga mu Rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko Oswald Rurangwa yari perezida w'interahamwe muri Gisozi, akaba yarakoraga n'akazi k'ubwarimu. Yagaragaye no mu bikorwa byinshi bya jenoside yakorewe abatutsi, arimo kwica, kujya mu nama zateguraga jenoside ndetse no kujya mu bitero. Aregwa ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha mu gukora jenoside, gukangurira abantu gukora jenoside, kwica nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no kurimbura imbaga n'ibindi bikorwa bitandukanye yagiye agaragaramo. Isomwa ry'urubanza rwa Oswald Rurangwa rizaba ku itariki ya 31 z'uku kwa gatatu isaa 8 z'igicamunsi ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo i Rusororo. Makuru avugwa mu turere i Rubavu, umusore w'imyaka 20 yarashwe arapfa kubera amagendo. Umusore w'imyaka 20 witwaga Kadogo mu karere ka Rubavu yarashwe arapfa, abandi barafatwa ubwo bageragezaga kurwanya abapolisi bari mu kazi ko kurwanya ubucuruzi butemewe buzwi nk'amagendo. Byabereye mu mudugudu wa Gabiro mu kagari ka Buhaza ko murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Cyamakuru igihe cyanditse ko kubera amayeri mashya y'abatwara amagendo bagenda mu dutsiko bafite abandi babarindiye umutekano witwaje intwaro gakondo, byatumye ishami rya polisi rishinzwe kurwanya amagendo naryo rikaza ingamba zo kubafata. Ubwo polisi yari mu bikorwa byo kurwanya amagendo, uyu musore witwa Kadogo yakubise umupolisi ashaka no kumwambura imbunda, bituma murasa mu rwego rwo kwitabara, undi ahita apfa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu burengerazuba, Superintendent of Police Sylvestre Twaje Amahoro, yavuze ko aya makuru ari ukuri, ndetse avuga ko abari kumwe n'uyu musore nabo bafashwe. Atubwo abapolisi bari mu kazi ko kurwanya ubucuruzi butemewe bwambukiranya imipaka barwanyijwe n'abaturage, haraswamo umwe, abandi barafatwa. Yibukije abaturage bakora ubucuruzi butemewe ko bakwiye kubyirinda kuko bitera ibihombo ku gihugu kubera inyirizwa ry'imisoro, ari no mpamvu abawufatiwemo bahabwa ibihano birimo gufungwa kuko babanyuranyije n'amategeko. Abafatanywe n'uyu musore bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Gisenyi. Umurambo wo warashwe wo wahise ujyanwa mu bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa. I Nyamasheke, umwana w'imyaka 8 yatwawe n'umugezi aburirwa irengero. Umwana witwaga Ndayisenga Jonas w'imyaka 8 wo mu mudugudu wa Nyarusiza mu kagari ka Nyakavumu ku murenge wa Mahembe y'akarere ka Nyamasheke wigaga mu wa mbere w'amashuri abanza, yatwawe n'umugezi wa Nyarusiza yarakandagiyemo agira ngo wambuke, amazi yawo ahita amutwara aburirwa irengero. Umukuru w'umudugudu wa Nyarusiza Nsengiyumva Jean yabwiye Imvaho Nshya ko byabaye ubwo imvura yagwaga ari nyinshi cyane. Uyu mwana wari uvuye mu murenge wa Karambi uhana imbibi n'uwa Mahembe ari kumwe n'undi w'umuturanyi w'imyaka 7 bajya kugama kwa nyirakuru uyu muturanyi, baryamayo barasinzira. Ati bakangutse n'imvura yahise batangiye gukina berekeza mu baturage bari hakurya y'akagezi ka Nyarusiza, kubera ko nubwo ari akagezi gato imvura guye amazi kabamo menshi cyane, abo bana ntibabimenye. Umwe yakandagiyemo kugira ngo yambuke, amazi aramutwara. Ati wowe imyaka 7 wari utarambuka abonye mugenzi wako kagezi kamutwaye, yahise ajya kubibwira nyina wacururizaga hafi aho, amakuru aratangwa anabibwira ababyeyi be. Baje dufatanya kumushakisha, umwana arabura, n'ubu turacyamushakisha. Ngo bahise babwira abaturage kurinda abana babo muri ibi bihe by'imvura nyinshi itera ibiza binyuranye ikanozuza imigezi, bakamenya aho bari naho bakinira kugira ngo atazagira undi utwarwa n'umugezi nk'uyu cyangwa ibiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Mahembe Uwamahoro Rachel avuga ko habayeho uburangare bwa nyirakuru uyu mwana, aho bari baryamye ntiyamenye igihe babyukiye n'igihe bamucikiye, bakarinda bagera kuri aka kagezi kagatwara uriya atazi aho bari. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngamaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe abatari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited, iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataho ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 45 56 82 20. Royal and Pro Limited, turi professional. Makuru vwanze y'u Rwanda, Kinshasa ntiyakanye cyangwa ngo yemere ko ariyo yagabye igitero cyiciwemo umukozi wa UNICEF Goma. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihanganishije umuryango w'Umufaransa akazi wiciwe mu gitero cy'indege nto itajya mu pilote mu mujyi wa Goma mu gitondo cy'ejo kwa gatatu, yihanganisha n'abakora ubutabazi, ivuga ko hatangiye iperereza kugira ngo amenyekane uko byagenze. Karine Buise wari umukozi w'ishami ry'umuryango w'abimbyeyi ryita ku bana UNICEF yiciwe muri icyo gitero muri uwo mujyi ugenzurwa na M23, kimwe n'abandi bantu babiri biciwe muri icyo gitero. M23 ishinja ingabo za Kongo ko barizo zagabye icyo gitero zirenze ku gahenge kemeranyijwe hagati y'impande zombi, ikavuga ko ishingiye ku kwegerana kwa ahantu cyarashe n'urugo rw'aho ari Perezida Joseph Kabila hamwe n'umukuru wa M23 Corneille Nangaa, bigaragara ko aribo cyari kigambiriye. Mu itangazo ryayo, leta ya Kongo ntihakanye cyangwa ngo yemere ko ariyo yagabye icyo gitero, ariko ivuga ko yanamenye ko cyangirikiyemo ibintu byinshi. Itangazo rya Minisiteri y'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigira riti:
uko byagenze nyirizina muri utwo turere tugenzurwa na M23 hamwe n'inkomoko y'ibiturika byatangajwe ubu birimo gukorwaho iperereza n'inzego zibifitiye ubushobozi kugira ngo umucyo wose ugaragare uko ibintu byagenze. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yihanganisha umuryango wa Buyise n'inshuti ze nabo bakoranye, avuga ko Ubufaransa bwifatanyije nabo ndetse asaba ko amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu yubahirizwa no kurinda abakozi bakorera i Goma mu rwego rwo kurokora ubuzima. Stéphane Dujarric de la Vière, Umufaransa uvugira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, yavuze ko abakora ubutabazi batagomba na rimwe kuraswaho. Amerika nayo yihanganisha umuryango wa Buyise nabo bakoranye, isaba impande zombi kubahiriza kurinda abakozi b'umuryango w'abibumbye bakora ubutabazi. Itangazo ku rubuga nkoranyambaga X ry'ibiro bya Amerika byita ku bibazo bya Afurika rigira riti ibitero mu bice bituwemo n'abasivile ntibyakwihanganirwa. Leta z'Ubumwe za Amerika ziteze ko impande zose ziri mu ntambara zubahiriza ibyo ziyemeje. Corneille Nangaa yagaragaje ko leta ya Kongo ishaka gukongeza intambara mu karere kose. Umuyobozi w'ihuriro AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa, yatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri gushaka kwagurira mu karere kose intambara yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Nyuma y'igitero cya drone ingabo za leta ya Kongo zagabye mu mujyi wa Goma tariki ya 11 z'uku kwezi, Corneille Nangaa yatangaje ko kimaze iminsi gitegurwa kuko hari ubukangurambaga buyobowe n'abi Kinshasa busaba abatuye Goma kuhava. Ati ubu bukangurambaga bwateguje igitero cya vuba cy'ihoro y'ingabo za leta FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB n'abacancuro ku mujyi wa Goma. Ubutumwa busaba abaturage kuva muri uyu mujyi bwarakwirakwijwe ku mbuga z'abantu bose bo hafi ya leta ya Tshisekedi kugira ngo umuryango mpuzamahanga wumve ko abaturage bari gushira Goma. Corneille Nangaa yatangaje ko leta ya Kongo ifite umugambi wo kwica abayobozi ba AFC/M23 ndetse n'abanyapolitike batavuga rumwe nayo kugira ngo ice intege uruhande bitavuga rumwe, ariko ko inashaka kwenyegeza intambara yagutse mu karere. M23 yagaragaje ko mu gihe leta ya Kongo ikomeje kwenyegeza intambara, abarwanyi bayo bafite inshingano yo kurinda abaturage bashinzwe kandi ko Perezida Tshisekedi azirengera ingaruka izaterwa n'intambara izakurikiraho. Agatora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunguye uruganda rwa mbere rutunganya zahabu. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yafunguye uruganda rwa mbere muri iki gihugu rutunganya zahabu. Urwo ruganda rwiswe DRC Gold Refinery SA rwafunguwe mu mujyi wa Kalemi mu ntara Tanganyika, rukaba rufite ubushobozi bwo gutunganya hagati y'ibiro 500 na 600 bya zahabu ku kwezi nk'uko byatangajwe na Minisiteri ya Mine. Iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bikungahaye ku mabuye y'agaciro cyane ku isi, ariko ubutegetsi bwayo bwagiye bunenga imicungire mibi no kunanirwa kubyaza umusaruro aya mabuye mu nyungu za rubanda. Minisitiri wa Mine Louis Watumu Kabamba yavuze ko uruganda ruri mu muhate wa leta wo guhindura umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkingi ikomeye y'iterambere ry'ubukungu n'ubwigenge bw'iki gihugu. Iyi minisiteri ivuga ko kubera iyi raffinerie ku nshuro ya mbere Kongo igize ububasha bwo gutunganya amabuye yayo y'ingenzi, ikazabasha kugena igiciro cyayo yatunganyijwe mbere y'uko agera ku isoko. Iyi minisiteri ivuga ko uru ruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya zahabu kugera ku rwego rwa nyuma, aho isohoka ari imitambiko izwi nka lingot d'or cyangwa gold bars ijyanwa ku isoko. Zahabu nyinshi idatunganyije ya Kongo igera ku masoko mpuzamahanga cyane cyane yo mu mijyi yo mu burasirazuba bwo hagati mu buryo bw'amagendo. Ubutegetsi bw'iki gihugu bwagiye bushinja leta y'u Rwanda nayo ifite uruganda rutunganya zahabu gutera Kongo ikurikiye amabuye y'agaciro yayo, ibyo u Rwanda ruhakana rukavuga ko ari ibinyoma bidafite ishingiro. Kinshasa ivuga ko uru ruganda rwa zahabu rugiye kurengera inyungu z'igihugu maze amaherezo umutungo kamere uwungukire byuzuye rubanda rwa Kongo. Ibihugu bikize byo mu burengerazuba nibyo bifite ijambo rinini ku bucuruzi bwa zahabu n'andi mabuye y'agaciro ku masoko mpuzamahanga kubera ibyemezo by'ubuziranenge bitangwa n'ibigo by'ibyo bihugu. Ambasaderi wa Amerika muri Afurika y'Epfo we yahamagajwe kubera imbwirwaruhame yavuze inenga ubutegetsi. Ambasaderi mushya wa Amerika muri Afurika y'Epfo Leo Brent Bozell yahamagajwe nyuma y'imbwirwaruhame inenga icyemezo cy'urukiko cyemeza ko indirimbo yakoreshejwe mu kurwanya apartheid nta kibazo iteje. Leo Brent Bozell amaze ukwezi atangiye inshingano. Yavuze ko atemeranya n'icyemezo cy'urukiko ku ndirimbo yitwa Kill the Boer. Bamwe bemeza gushishikariza abantu imvugo z'urwango mu gihe urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ruherutse kwemeza ko nta kibazo iteye. Ubwo Bozell yari mu nama ku bukungu yabereye i Hermanus, yavuze ko atitaye ku by'urukiko rwa Afurika y'Epfo rwatangaje, ahubwo ko bigaragaza ko umwanzuro rwafashe ugaragaza kutareba kure kw'inzego z'ubutabera. BBC yanditse ko leta yahamagariye abantu kwigaragambya bamagana amagambo ya Bozell. Gusa ngo uyu mudiplomate yatanze ibisobanuro ndetse umwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko yagaragaje ukwicuza. Umubano wa Amerika na Afurika y'Epfo watangiye kuzamo ibibazo nyuma y'uko Donald Trump agiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere 2025. Ni Trump ushinja Afurika y'Epfo kwica abazungu b'abahinzi no kubambura ubutaka bwabo ku gahato, naho iki gihugu cyo kikabihakana. Ibibazo hagati y'impande zombi byatumye Amerika ititabira inama G20 yabaye mu mpera za 2025, kandi Trump avuga ko atazatumira Afurika y'Epfo mu nama nk'iyo iteganyijwe muri uyu mwaka wa 2026. Dukomereza amakuru muri Senegal, hatowe itegeko rikaza ibihano ku baryamana bafite ibitsina biteye kimwe.
Abadepite bo muri Senegal bemeje itegeko rikaza ibihano ku baryamana bafite ibitsina biteye kimwe. Ivugurura ry'ingingo ya 19 ry'igitabo cy'amategeko ahana riteganya gukuba kabiri ibihano by'igifungo ku bantu bafatiwe mu bikorwa nk'ibyo. Mu gihe muri Senegal hagenda hafatwa abantu bashinjwa kuryamana bafite ibitsina biteye kimwe, iri tegeko rishya riteganya kongera ibihano kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko bivuye ku gihano cy'igifungo cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 5 cyari gisanzweho ku muntu wese wahamwaga n'icyaha cyiswe ibikorwa binyuranyije na kamere. Iri tegeko kandi riteganya ihazabu y'inyongera ishobora kugera kuri miliyoni 10 z'amasefa ugereranyije na miliyoni 1 gusa bacibwaga n'itegeko risanzwe. Muri Ethiopia ho imyuzure n'inkangu byisha abantu barenga 60 mu majyepfo y'iki gihugu. Abantu barenga 60 bishwe n'imyuzure n'inkangu byatewe n'imvura nyinshi yaguye mu gace ka Gamo zone mu majyepfo ya Ethiopia nk'uko abategetsi baho babivuze. Abategetsi batangajwe ko benshi muri abo bantu bapfiriye mu turere tw'imisozi miremire aho ubutaka bw'imisozi ihanamye bwatose kubera amazi bugahirima nyuma y'imvura nyinshi yari maze iminsi igwa. Abandi barenga 90 baburiwe irengero. Abategetsi bashishikarije abatuye muri utu duce tw'amanegeka gufata ingamba zo kwirinda. Mu minsi ya vuba hishize imvura nyinshi yateje imyuzure henshi muri Afrika y'Uburasirazuba. Abantu barenga 40 barapfuye muri Kenya ihana imbibi na Ethiopia. Ibigo byiteganya gihe muri utu turere turimo n'u Rwanda biravuga ko imiyaga ikomeye irimo kurushaho kugira imbaraga muri aka karere ku ruhande rumwe bitewe n'ihindagurika ry'ikirere. Nk'ubu guverineri wa leta y'akarere k'amajyepfo ka Ethiopia yihanganisha imiryango y'ababuza babo mu itangazo yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook. Yagize ati mu izina ryanjye bwite no mu izina rya leta y'akarere mbabajwe cyane n'urupfu rw'abantu 60 rwatewe n'inkangu n'imyuzure mu misozi miremire ya Gamo zone kubera imvura nyinshi. Abategetsi bavuze ko ibi byago byakurikiye imvura nyinshi yari maze igirwa mu turere dukikije ako karere. Ukraine yo yarashe uruganda rw'Uburusiya rukora ibikoresho bya gisirikare. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangajwe ingabo z'iki gihugu zagabye igitero gikomeye ku ruganda rwa gisirikare rwo mu Burusiya. Ukraine yifashishije misile za British Storm Shadow mu kurasa ku ruganda rwa Kremlin L ruherereye mu ntara Bryansk. Zelensky yagize ati uruganda rwakoraga ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo n'ibyifashishwa mu gukora misile z'Uburusiya rwarashwe. Ni misile zifashishwa mu kurasa ku migi yacu, ku midugudu yacu no ku baturage bacu. Guverinoma y'Uburusiya yavuze ko abantu 6 bahitamwe n'icyo gitero abandi 42 barakomereka. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko ibi bitero bitari gushoboka iyo bidashyirwamo imbaraga n'abahanga b'Abongereza. Ati mu rwego rwo gukomeza gukumira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza gukorwa n'ubutegetsi bwa Kiev, Uburusiya bwahisemo kugaba ibitero bidasanzwe. Iyi ntambara ikomeje kuba mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gushyira imbaraga mu kuyihagarika. Mu byo Ukraine isabwa harimo kuzibukira ibice byahoze ari ibyayo birimo intara ya Donbass igizwe n'ibice bya Donetsk na Lugansk. Uburusiya bugenzura hafi 80% byayo, Ukraine ikavuga ko ibyo itabyemera. FBI yo yaburiye ko Iran ishobora kugaba igitero muri California. Ibiro bishinzwe iperereza imbere muri Amerika FBI byakoze inyandiko iburira ko Iran ishobora kugaba igitero gitunguranye muri leta ya California nk'uko CBS yabitangaje. Abashinzwe iperereza mu nzego z'umutekano za Amerika na California babwiye CBS ko nta gihamya cyangwa amakuru yihariye agaragaza ko icyo gitero cyegereje. Bavuze ko iyo nyandiko ishingiye ku makuru yatanzwe mbere y'uko amakimbirane na Iran arushaho gukaza umurego. Guverineri wa California Gavin Newsom yanditse ku rubuga X ati nubwo nta makuru dufite agaragaza ko hari igitero cyegereje muri iki gihe, twiteguye guhangana n'ikibazo cyose cyabaho kuri leta yacu. Abajwe kuri aya makuru ari ku kibuga cy'indege cya gisirikare Joint Base Andrews, Perezida Donald Trump yagize ati birimo gukorwaho iperereza ariko muri iki gihe hari ibintu byinshi birimo bityo icyo dukora nuko byakira uko bije. Iran yo yarasiye ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli hafi ya Iraq. Iran yarashe ubwato bubiri butwara ibikomoka kuri peteroli mu mazi agenzurwa n'igihugu cya Iraq ndetse igaragaza ko ibiciro bya peteroli bizakomeza gutumbagira mu rwego rwo gusuzuma Donald Trump wavuze ko amaze gutsinda intambara ibihugu bimaze iminsi bihanganyemo na Iran. Iran yagaragajwe ibitero ikomeje kugaba mu bihugu byo mu burasirazuba bw'isi bizatuma ibiciro byiyongera ku buryo akagunguru kamwe k'ibikomoka kuri peteroli kazagera ku $200 kavuye ku 120. Hashize ibyumweru bibiri Amerika na Israel bigabye ibitero kuri Iran. Kuva iyo ntambara yatangira imaze kugwamo abarenga 2,000 ndetse yatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byiyongera cyane kuva mu myaka y'1970 mu buryo butari bwarigeze bubaho. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku bana UNICEF rigaragaza ko abana barenga 1,100 bamaze gupfa cyangwa gukomerekera muri iyi ntambara iri hagati ya Amerika, Israel na Iran. Ubwo Trump yari muri leta ya Kentucky yavuze ko Amerika yamaze gutsinda intambara bahanganyemo na Iran ndetse ko bitazabatwara imyaka iri munsi y'ibiri batarabisoza byose. Tariki ya 2 z'uku kwezi nibwo umutwe w'ingabo za Iran uzwi nka Islamic Revolutionary Guards Corps watangaje kutazemerera ibikomoka kuri peteroli byo mu burasirazuba bwo hagati gukomeza kugenda mu gihe bakiri mu ntambara na Amerika na Israel. Kuri iyo tariki nibwo umutwe wa gisirikare wafunze ubunigo bwa Hormuz ndetse utangaza ko uzarasa bikomeye ubwato bwose buzagerageza kuhacaracara. Ubunigo bwa Hormuz ni inzira ifunganye y'amazi iri hagati ya Iran, Oman na Leta z'Ubumwe z'Abarabu, inyuramo ibicuruzwa biva mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bijya mu bice by'isi binyuze mu mazi, by'umwihariko hanyuzwa ibikomoka kuri peteroli bigera kuri 20% by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran ari kuvurwa ibikomere.
umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Mojtaba Khamenei uri guhigwa bukware na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemejwe ko ari kwitabwaho n'abaganga kubera ibikomere. Reuters ivuga ko umwe mu bayobozi bakuru muri Iran yayitangarije ko Ayatollah Mojtaba nubwo ari kwitabwaho kubera ibikomere ari gukurikiranira hafi inshingano ze. Biro n'abakuru by'Abongereza bitangazwa ko umutegetsi yirinze gutanga ibisobanuro byinshi by'impamvu uyu muyobozi w'ikirenga mushya wa Iran atagaragara mu ruhame. Mojtaba Khamenei yakomerekeye mu gitero ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize cyahitanye abo mu muryango we batandatu barimo na se Ayatollah Ali Khamenei. The Guardian ivuga ko ambasaderi wa Iran muri Chypre yayitangarije ko Mojtaba yakomeretse ku kuguru, ku kuboko ndetse n'ikiganza. Mojtaba Khamenei usanzwe ari umuhungu wa kabiri wa Ali Khamenei yatangajwe nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran ku itariki ya 8 z'uku kwezi. Inyuma y'iminsi mike yari amaze atangajwe nk'umusimbura wa se wahitanywe n'ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran ku munsi wa mbere w'intambara ubwo ibyo bihugu byatangiraga kugaba ibitero kuri Iran. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Trump yatangiye muri leta ya Florida muri Amerika mu ntangiriro z'iki cyumweru yavuze ko yatewe impungenge bikomeye n'itorwa rya Mojtaba Khamenei. Trump aherutse kuvuga ko atemera Mojtaba Khamenei kandi ko Amerika igomba kugira uruhare mu guhitamo umuyobozi mushya wa Iran, avuga ko azazana amahoro. Ubwo Trump yabazwaga niba Mojtaba Khamenei ari mu bayobozi ba Iran bagomba kwicwa, yasubije ko atari ngombwa gutangaza niba arimo cyangwa niba atarimo. Ni mu gihe Israel yo ishinja Mojtaba Khamenei kuba umuhezanguni wagize uruhare mu bwicanyi ku ngoma ya se ndetse ikaba isanzwe ifite umugambi wo kwivugana abayobozi ba Iran muri rusange nawe arimo. Korea y'Epfo yo ntiyemeranya na Amerika igiye kuyambura intwaro z'ubwirinzi. Korea y'Epfo yavuze ko itemeranya n'icyemezo cyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwimura intwaro z'ubwirinzi bwa gisirikare zari mu birindiro byayo muri iki gihugu izijyana mu burasirazuba bwo hagati. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko ibirindiro byinshi bya Amerika byo mu Kigobe ahari raporo zerekana ko nta ntwaro z'ubwirinzi bwa misile zihagije byari bifite kandi intambara Amerika na Iran ikaba ikomeje. Ubu bwirinzi nkene ni nabwo byavuzwe ko bwabaye intandaro y'imfu z'ingabo za Amerika zari mu birindiro byayo byo muri Kuwait nyuma yo kuraswaho na Iran. Ubwo yari mu nama ya minisitiri, perezida wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung yavuze ko hari zimwe mu ntwaro zari mu birindiro binini bya Amerika biri muri iki gihugu bya Osan Air Base zajyanwe ku birindiro bya Amerika biri muri Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Andi makuru avuga ko ahagaragaye indege z'ubwikorezi za gisirikare zijya kuri ibi birindiro bigakekwa ko zari zigiye gutunda ibindi bikoresho. Perezida Lee Jae-myung yagize ati, twerekanye ko tudashyigikiye ko ingabo za Amerika ziri muri Korea zimuri intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere ku nyungu zabo, gusa ni ikintu tudafite icyo twahinduraho. Cyakora yavuze ko mu kwimuriza intwaro bitazagira ingaruka zikomeye ku bushobozi bwabo mu bijyanye no kurinda ikirere. Korea y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifite ibirindiro binini by'igisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse byasinye amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya Korea ya Ruguru nk'igihugu gikungahaye ku ntwaro za nucleaire. Habarurwa abasirikare barenga 28,000 ba Amerika ku butaka bwa Korea y'Epfo bafite intwaro zihambaye zirimo n'iza Patriot zizwiho gusenya ibisasu. Intambara igitangira, Iran yari yateguje ibihugu byose birimo ibirindiro bya Amerika kutazatungurwa n'ibiraswaho ndetse n'igihe Amerika na Israel byatangizaga ibitero muri Iran nayo yihoreye irasa mu bihugu birimo Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordania, Arabia Saudite, Iraq na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hagati aho Generali wa Amerika yaburiwe irengero. Inzego z'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushakisha Major General Retired William Neil McCasland waze mu ngabo zirwanira mu kirere za Amerika nyuma yo kuburirwa irengero ari muri Leta ya New Mexico. CNN itangaza ko uyu generali w'imyaka 68 yaburiwe irengero kuva tariki ya 27 z'ukwezi gushize kwa kabiri nyuma yo kuva iwe agenda n'amaguru. Kuva icyo gihe nta makuru yigeze atangwa kuho yaba ari cyangwa ngo avugane n'umuryango. Abashinzwe iperereza bavuga ko McCasland yasize telefone igendanwa mu rugo, ibintu byatumye umuryango we n'inzego z'umutekano bagira impungenge ku buzima bwe. Kuri ubu ibikorwa byo kumushakisha bikomeje gushyirwamo imbaraga n'urwego rushinzwe iperereza FBI ku bufatanye n'abashinzwe umutekano mu gace akomokamo. Mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, McCasland yari yarabaye umuyobozi wa Air Force Research Laboratory, ikigo gikomeye cya gisirikare cya Amerika gishinzwe ubushakashatsi n'ikoranabuhanga rigezweho. Kubura kwe kwateje impaka ku mbuga nkoranyambaga kuko yigeze kuyobora ibigo bya gisirikare bikunze kuvugwaho mu nkuru zikora ubushakashatsi ku biremwa bitazwi byo mu kirere bizwi nk'ibivejuru. Cyakora inzego zishinzwe iperereza zivuga ko kugeza ubu nta kimenyetso kigaragaza ko kubura kwe kwaba gufitanye isano n'izo nkuru. Abayobozi muri Amerika basaba umuntu wese waba ufite amakuru ku irengero rya McCasland kuyageza ku nzego z'umutekano mu gihe ibikorwa byo kumushakisha nabyo bigikomeje. Igihugu cya Espagne cyo cyakuye ambasaderi wacyo muri Israel nyuma y'ubwumvikane buke bushingiye ku ntambara Israel na Amerika byagabye kuri Iran. Espagne ni kimwe mu bihugu by'Uburayi byangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ubutaka cyangwa ikirere cyayo mu kwagusha indege zigamije gutera Iran. Iki gihugu cyamaganye intambara Amerika n'inshuti yayo Israel byatangije kuri Iran mu gicuku cy'itariki 28 z'ukwezi gushize kwa kabiri. Kuwa kabiri Espagne yavanye ambasaderi wayo muri Israel kubera ibyo bibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa 9 2025 nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters bibivuga, nabwo Espagne yarekuye ambasaderi muri Israel nyuma yo gukumira indege n'amato bya Israel bitwaye intwaro. Espagne ivuga ko zari zigiye gukoreshwa mu kurasagaza. Ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Gideon Sa'ar yavuze ko ari urwango Espagne ifitiye Israel. Espagne yasohoye itangazo ivuga ko umwanya wa ambasaderi warangiye, bityo ko ibiro bya ambasade y'iki gihugu Tel Aviv bizaba bikuriwe n'umukozi bita chargé d'affaires.
Espanye na Isiraheli ntibirebana neza kuva Isiraheli itangije ibitero kuri Gaza mu kwa 2023. Ku ruhande rwa Isiraheli nayo ambasade ya Madrid iyobowe na chargé d'affaires nyuma yo guhamagaza ambasaderi mu rwego rwo kwivumbura ku cyemezo cya Espanye yafashe cyo gushyigikira leta ya Palestine. Ibi bintu byafashe intera hagati ya Espanye na Isiraheli kubera ambasaderi wasabwe gutaha nibyo dusoreje aya makuru ari kugarukwaho. Reka amashimire kwa mwari mudukurikiye, mbararikire gukomeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se ukumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited. Iyi ni kampani izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited. Turi professional.